ebe kosoro. Yeah, be san kosoro because window na nkasa no na OMC bi ahyehyɛ ne price da ansa na minister ebesi akiri na osanka odi ehim ama OMCs no marketing companies no but obi ahyehyɛ ne price awie ansa na minister ko si akiri in the parliament enya age atum no president nim de se obetumi asante no ena no pɛ dia price no from 1 cedi baba beka ho on a liter nti by 4.5 a gallon no obetua 4 cedis 50 pesos on a liter on a gallon aka ho me kan gallon se na be ya yenua no a omo yi kakra beti ase enti me pa ocho liter no mako 4 na ye 1 gallon 4.5 liters na ye 1 gallon on say first no you change the metric system na be yan we liter no first now ye 5 liters gallon no 5 liters and a metric system by na ye call a metric system into 4.5 to a gallon until gallon be an go here 4 additional 4 cedis 50 pesos and sana when you 1 gallon. Yes. It not just say the ordinary Ghanaian no will experience an increase at your end. Sanity say about the tax by Ghana for Nitia. It is sanity. Okay. Aja anape yeda se ntre mo odi amaye ene yetiefo. Frames oil dwuna se kofa bai ni wura nankasa ena ye no edi nkoma wa maye nkyire mu no. Na ye se mezega. Ye beto fango ubo mu bie mu. Sana na America no say asawo sana America asem say the finance minister kan no wo mechirim me ko me maintain ase because ade ye 1 cedi ye mfa ne say ono no immediately na okan nura na ye enura because the president ASANTE yenti on fa ne san hyase nsan ye no enu nti na enura asem no wo kan say ye hunu ne nura but president ne sa hyase ye be hunu enti se sie yi no ye mfa ne say 4.5 divided by 4. You pay 1 cedi on a liter. Yeah. So for 1 gallon cedi, no, there is going to be an increase of 4 cedis. Yeah, aye. Certain me man, I be Hanum say 5 liters. So what 5 liters here, which is since the current price no kebe 74.76. 74.76, you know. The Bible tells you 6 Ghana. Is it a matter of crocodile John or Adanko Dadadwe? And I said, Kayosu, or my team no. And Diana, Unipani can't send beer or Montanas no. I saw on your phone and Casano, said you drew baby, said you drew baby, I saw Moody Diagro. Yet left you by, yeah. Casasa. They said D levy swabber. E levy na, and yet D levy. I said, once a Yenunia. The same E levy. Ninuya. But one say Ninuya we need din foforo. Say kwesi ye wo no we energy sector levy e wo ho dada. Say kwesi one say wo din e wo ho. Wo din ankasa yesen. Kwesi kodom. Okay, what chiri ba na ye friend sen. Nso e de same kodom. Nti one say mo din nyepe, ba mo ye anuafo. Sa na we na koye. Anuafo. Nti ba ko no electronic. Na ba ko no ye 1% electronic levy. Na no ye 1%. Na we ye 1 cedi. Nti ba ko mo odu se ne ba ko. O percent ni mo odu. Percent ni mo odu. But ni nyina no esipai. Ni nyina ye to. Just we no e wo ho dada. Na ye de bia be ka ho na ba be duru 1 cedi. Yes. Energy sector levy. Ye no esla. E wo ho dada. E wo ho dada. Good. Womo eti. Yeah. The 1 cedi increase on a liter. Yeah. What is going to be who is going to give you 4 cedis? Yeah, 4 cedis. Good. So if it's going to give you 4 cedis there. Uranu pane ne kasa 4 cedis 50 pesos. Wow. Sano no kan ti on say na me mark calculation be yan hwe say what 15 liters here. Current price no as at 12.46 no what 15 liters be 186.90 186.90 no 15 cedis baba be kan and it's a 15 cedis e be kan ho a afi obenya 201.90 until there's increment
ɛna nkɔmɔ no deɛ ɔpanyin bɛkyerɛkyerɛ mu ama ntease aba no wɔn sɛ finance minister kan no wɔse Ghana for fili yes impact no CCA yes but we deɛ sɛ ɔmanpanyin de ne nsa hyɛ ase a Ghana for bɛ fili because pump no nipa na wɔtɔn petrol no fuel no watum and eventually taxi driver commercial driver bia anapo driver ni bia akɔtɔ a obeduru na ade no so ayɛ den ne asesa ne atum on say opanyi ka say omo de no kura na nka omo twa technicians ne mete so nko 11 point something and I say sia increment aba president assign there any oba ebekosoro enko 11 point so omo bete so akọ 11 point something yes but with this one city no ebekọ 12 point something and then it's 12 point ya me dey ma ha no enti increment aba edu ba bia we anya manyosem let's face reality oh no say tena yanka MPP de yanka exactly I was say yeah can say Ghana say me Ghana ni na me so mete Ghana ha na increment ba increment de kwasi e ha dwe o e ba ha dwe o enti what in your kind no yeah me bisa na say sa e ba na sa the ordinary Ghanaian no and e be sofa and all ka say if there is any increase I don't know omo de to so Ghana for ni tua I was say increment bi aba to bi aba Ghana for ni tua aban bi aba na to ba na ho ni tua kwasi ni tua aban bi aba no o introduce to bi a enya aban ni tua o Ghana for ni tua and they say asa to ye ne betua ye pew ye mpew ya je atuma we will pay and we have to pay me mentia eto one say Jesus Christ time nyina no mo tua to no mo tua to enti ebi mo kra ko bi sa Christ say eto no mo tua no e wo so mo tua na say mo tua na wo say de wo Kaiser mo fama no de wo Caesar so mo fama no enti eto tua no Jesus Christ kra je tum ye tua to ye tua ye kan say tight ye tua na eto wo ko asori a ye tua tight eto say ye tua wo ka na say wakatua 1000 Ghana cedi a Yakopon di wom ye kan say wo cheche mu a 1 aha nyame di wom 1 eni ti say ye tua ka 1000 Ghana cedi na nyame di wom 1 na che say 100 cedi say nyame dia enti nyame fie ye geto enti to de me no problem but edu ba bi a aya omo entusu ha ho mani no mo ka say etuo bi de ba de a enye but etuo bi de ba de a eye edu ba bi a aya momye onse de ya na ebasa ban bi ba no de tuo bi ba na akoye international nkofo de politics no na no de bi tuo bi ba na yese enye na ne tuo bi de ba de ye che Ghana yese ho kire sesi apatru ya ba fom etuo ya de ba yese ama patru na sa akosuru bim wo ko point na akoto apatru na yese betum de opani ya kan wo mo so de sa atore sa tuo no so nkwa onye mmene o won ye de tuo na ma no ne de nkwa na entu atore no no so be pass over to the consumer enti wo abekọ pump so okoto fuel no wo so betua sa atore ni bi etuo tua de ye e wo se obi atua atore because ye ntua atore a ye ntime chechire oman no e mo oman na nyeye etime di tum se wo se Ghana ni bi atua atore but ya man of no they should be very careful omo de adwin de agro ye nya nkoda o they should be very careful etuo tua ye se wo to obi atua atore but edu ba bi na omo de adwin de agro ban bi ba no de to ba ene so sisi sa to ya bai say other political parties so be so say enya bi as sa to so aban no so anya ye energy sector ne be collapse am ya sa kodum so ma na no ye kwaya na say bai but the two be omo dey politics and ya hwe ya sa to so be so dey politics any concern sa na eba ye nyitum say as Ghanaians we have to pay tax na so kra na ye twa we say one Ghana say twa the finance minister omo hwe ne yo no mama ne sika no kwanta omo make sure say sa tax ye omo dey aba Ghana for ye betua ye law abiding but omo make sure say to na omo dey aba na ye betua no omo dey ba ye adwuma a wo so omo dey ye na dum so bi ansa ama so omo je sa to we nyina hwe na se dum so sa ba akosi ene ye be fire omo truth need to be told ye be fire omo to ne do omo dey aba ye poyempo ye betua right so we say tua enti mystical ka a eda ho 3.2 billion dollars yeah enti sa incrementi eno ena yede eba ababetua ka yede betua sa aka na eda yes sa na finance minister am ya tia yes ama ya san anya sika yeah na yede bi aye niema ewose ye ewo the energy sector yeah sesi se wo hwe ekatwetwiridie a eda hodoma $3.1 billion as of March
enti ye de enne ebeka ho a ebekwa animu yeah ekwan be na ye mfa so nko saaka no ena wo mo ede abai so one city no one city ene kwan a ye betimi de akoka no akoka wo say kai so ena na ye wo eye e-levy aha enso so 1% e wo honom a ye yi efiri ho enti nanka e-levy no enyina ho na ye mfa eno entoto saa nema no ana senka ye nye den because just as I was telling you say we no akwakoye say more or less crocodile the john adanko dada do nema no sana emze meye hu no sisi ye as a robbing Peter to people we free one night we have a show na ordinary Ghanaian so nya smart a won hunu de eden e koso and I make say sisi ano Ghana for kwesi ya dwimu abie o enti se woni ya ade a hwe na no na make asem bi tiri obi se wo ya ban na abato fra se wo betra so acha every first year no won sama wo kan ya wo de bae no Ghana for no me say o ma dwen da ho rough I'm telling you first year no be hwe udin sa ansem a wo kan ya wo de bae no won timi amiti a utrate I'm telling you anything about here Nana Akufo-Addo bae no before campaign a obeba 2017 didn't say akonwa was so be free SHS wo bae and first year na no ye den wo ye se wanya enka papa no nka won nwene bi because na Ghana for atame sa free SHS ne pa into wo bae apena quickly wo ye eno ena me hu ne say man mandate man sa to aso na if say 2020 election wo de ye even in parliament hwe de ye yo parliamentarians hwe dudu NPP nya ne de NDC nya enti Ghana for ne sesi ane they are smart wo kan say from my first year someone hwe no nsam so na akoye ne ma bi a wo mon kan hwe o sesi Ghana for nkasa wo Ghana for nkasa mo do mani e na behwe na bre no so a kokromuti power no ma chiro bibi kakra enti me de atotua kwase be ni problem me tua to enti wo so obi atua to but ye to no so a aban ne gine o make sure say saa sem obeka kire say wo de to no ekwa kotua eka ama dum so adondomadondom emma no o mo make sure say o mo ne betua now going forward no ya kohuna adondomadondom bia because the church says sika we wie na say adondomadondom ba de a kwasi enya bete o man we because sana finance minister am ya tia say ka bi da ho a mo je saa one Ghana cedi no mo dia kotua na say kwasi Ghana economy is driven by energy so we energy free man e be hard since ya say ba light be dum be 1 month bibia be basa nko focus to mo ye na me be say je say e be yen bibiri eniti energy sector ne hu hia e ka da ho na aban foforo aba finance minister hu ne say kwan say no betimi afa so no makoka no ama energy sector ne be gina so na adondumadondum ma mene no adwen no problem but sika na omo Jeffrey Ghana for sha say atua ne ne o mampani de ne sa hye krata ase no a omo make sure say sa sika no omo de be ye adwuma a woso omo de ye na adondumadondum no ama anya sa na sa adondumadondum ne sa ba ne omo awe mu de but I was say you to me ebisa questions bi because answer na aban bia beba no say wo mo ba na wo mo nim say sa kane ho oha we na wo ho ai and wo mo anka nkire so mo betoto niema buom ana fango buom e de akwakoye sa de we and here we are enne we ababeto me na omi no ene yetiefo eso yeah yanhwe na ye ne wo mo nsoso enchen komo ye atiefo wo mo nsoso entumi emra mu bi but answer na wo mbeba mu no yemfa sida do pay emfa ema a Recof group of companies Recof ese benkantrel say anapay what yasi mountain so ekwa akodidwa hwehwe eye Recof supermarket wo mo ewo eye dwunase Queen Elizabeth supermarket ho asem na make kire we Recof group of companies in Queen Elizabeth supermarket eka ho wo mo ewo dwunase wunya edru eye dwunase main lorry station honum na ubehu se eye apa manfe rural bank ewo ho na chiri honum a na wo mo ewo
wokoduru hɔ no ma bibi bia wopɛ sɛ wotɔ bia wogina hɔ no ma wobɛtumi atɔ ne nyinaa ɛmfa ho sɛ sika ɛni ho sɛ wo sika no ɛyɛ e-cash a ɛwɔ wo phone so wo deɛ yɛbɛyɛ bibia ɛde ama wo ɛsiane sɛ mobile money yɛgye ɛwɔ hɔ nom ɛnti sɛ wopɛ phone wopɛ electronics wopɛ ɛyɛ clothing toiletries pastries drinks ahodoɔ cooking oil sugar milk provisions ahodoɔ de nyinaa no wode wani akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Queen Elizabeth supermarket a wonsa ɛbɛka bi yɛnkora batad ɛna mekyerɛ ɔ me se ɛyɛ dwuna ase main lorry station hɔ nom no woduru hɔ nom a yɛwɔ hɔ wo si yɛ shop no ɛwɔ ɛyɛ Upper Amenfi Rural Bank no n'akyi hɔ nom a sara nso so ɛna yɛwɔ Recov Construction ɛno no ɛhɔ deɛ ɛdansie ho nneɛma nko a ɛna yɛtɔn wopɛ ɛdansie ho nneɛma atɔn a ato bi akɔtɔn ana wopɛ bi nso atɔ a ɛno ara ne sɛ wobɛfrɛ ɛyɛ Recov Construction and Trading yɛwɔ ɛyɛ Tano so ɛhɔ nom ɛna yɛn korabata kɛseɛ nankasa ɛwɔ tiles ne ho korɔ no ba bibi bia ɛfa ɛdansie ho deɛ ɛno ara ɛne Recov Construction and Trading anapa yi wode wani